Hakum kini kipor bonlen shop ka klam COVID-19 kidon kilong yeng kibadan hapadeng kejing bat kim yo alat ban kamai ne bentiet ila kijing don kam halayeng lasem. Henry don pat kibadan kemensiam le abhai kiwe ha kabala sakhi ba kador bar shnong jayau pedeng ha kasngi palai jong katayo. Kalalet ban ajing rap da kasong pisah syaki khat sau tuli gilong yeng kibadon ha kasnong. Kibadan hapadeng kejing syong penkerpang ila dia namar kejing don kidukhat ke yeng kibayo kejing pang COVID-19. Komisi benta benerap gilong yeng kibalahap ban syong penkerpang namar kejingyo kejing pang COVID-19 hak arpo truk jemang kedor bar shnong jayau pedeng kalalai ajing arap da kapisa syaki khat sau tuli gilong yeng kibadan hapok ka shnong. Kedor bar shnong kalapen mi ikene kapisa da kejing nok senyang kidong syong shnong kabalakot silak duna. Bad akani kesngi kilalet ban IT shkini gilong yeng hapok kejing alam urang ba shnong ba di karwan lang u secretary shnong ba espariat ha kabalai don lang ilaingut ki executive magistrate ki bakmi ekathan jayau ki bakentop uba bat scam kupar nongrang ba Ronald Nongklau ba uba Hubert Sengkon. Kini kilong yeng bersikata kila syong penkerpang ilade hadian ba arpu ingut kila yo ekajing pang COVID-19. Kumta ka shnong kala syem eksenjam ban ajing rap da kapisa nang bakin yo ban pendengkam nyaka. Kumka darba shnong jong ka shnong jayau pedeng idap na kajing songu kabakrau ya kinong song senong jong kesenong jauh pedeng nadu gitu kibadon hak level kabarit tam kiba ka kamai ke kaji joki kabaduna adu gitu kiba kamla abor lapen pau ya kajing krau mensiam joki mansa skor ya kajing khot jong ikum ka senong dan penta banino siang saya kena kekam ke bekrau ban ai ke jingrap ya ki khat sau tuli kilong hieng tiba ladai ban mat ya ke jing sitom lingba kini kisngi haba kiladai ban haba kilangat ya kena ke jing pang ke jing sitom na kena ke klam bat kiladai ban dan hak quarantine, hak isolation, hak containment zone, mentah, lapalat, ya kelatio, rajandap sautio. Di kawat nak kalian senang, ngimula banong, banlen bangidan pedeng gejuluna, kerai hak bakado ngilala, ban dum banlang ya ka kira senang berkue, ban ngisngomu, suram ban yatu ya pi. Akan ekor bangilala bandung entah pu pelajar news pak nurufo teka hakini ki arsni ki bangi ngiro pisang bandung